Ассалому алайкум, бардоро ва хоҳарои азиз. Авиакасаи Толибов, бардорои азиз, имрӯз 16 январи соли 2025 як соати дигар дар эфир ҳастем. Ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем, нафарое ки ҳозир дохили эфир мешаванд ва нафарое ки дар эфир иштирок карда наметавонанд. Бардоро ва хоҳарои азиз, шумо метавонед ки номере ки дар рӯи навор дидестен дар WhatsApp муроҷиат кунед. Авиакаса ба тамоми рӯи дунё билет дорем бо нархи дастрас. Билетҳои бо дили пур метавонед ки харидорӣ кунед аз авиакасаи Толибов, аз авиакасаи мо. Бардоро ва хоҳарои азиз, апҳо модаро. хоб имрӯзам як соат дигар дар эфир ҳастем. Чӣ хеле ки ваъда додагим, ҳар рӯз мебурем эфир мекунем. аз нархи навои билет шуморо бохабар мекунем. хушхабар чи аст, бардоро ва хоҳарои азиз, ки билетҳо арзон шудеста. рӯз то рӯз билет 1000 рубл, 10,000 рубл амхе арзон шуда. Бардорои азиз, рафтеси марамат кунен. шумо дар билети киҷо дар кораи ай киҷо ба киҷо кадом рӯзда метавонед дар эфир нависем. мо нарх навоша мебинем, гап мезанем. Бардорои азиз, иштирок кунем. хоб хоб Умар Қатахонов, ва алейкум салом. Якм лайка монда мега. ҳазор раҳмат акай Умарҷон, ҳазор раҳмат барои лайктон. Бардорои азиз, медуроем даромад баромад. Аввал лайка мемонем, баъдан суҳбатмона мо шурӯъ мекунем. саволотон бошад оиди нархи навои билет, марамат дар ҳамин ҷавози дар прямой эфир нависен. мо нархша мебинем. Бардорои азиз, ба шумо гап мезанем. агар ки маъқул бошад, инаинҷа номерои WhatsApp. Бардорои азиз, WhatsApp сохранид мекунен, сурати загранпаспортона рӯӣ мекунен, картада сумма перевод мекунен. Тамом бародар, билета рӯӣ мекунем. шарт нест, мақсад ки авиакаса кофта бигарден дар ин хинакиё. алейкум салом акай Умарҷон, Дамадидов Кӯлов, 8 феврал ҳозир мебинем. Бародари азиз, лайка бумонен, лайка бумонен. хоб саволу ҷавоб сар мешавад. Москва Кӯлоб, 8 феврал. лайка мондан гирем. Бардори азиз, билет арзон шудесай. хоб 8 феврал дар Дамадидов Кӯлоб мешавад 19000 рубл. акай Умарҷон. Барада Москва душанбе 3 феврал чандай. хоб ҳозир мебинем бародар. Бардори азиз, лайкора мемонем, ҳатман фаромӯш намекунем. 3 феврал Москва душанбе. хоб 17500 рубл мешавад бародар. Қумсангир, ва алейкум салом. Жуковский душанбе 20 январ. хоб бародар, ҳозир мебинем. шумо фақат ки лайкора бигзорем, бардори азиз, ва саволорам нависем. 20 январ дар Жуковский душанбе 21000 рубл мешавад бародар. 21000 рубл 20 январ дар Жуковский ба душанбе мешавад. ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем. апа ва модарое ки ҳозир дохили эфир мешен, бардори азиз, ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем. марамат рӯен эфир ҳастай. саволотона нависен, аз нархи навои билет шуморо бохабар кунем. эфирам паделица кунед, бардори азиз. бардору бидуроянд нархи навои билета интересоват кунанд. ҳай савол ҷавоб кунем. 28 январ Красноярск душанбе. хоб мебинем ҳозир. 28 январ Красноярск душанбе чанд сумай? ҳозир мебинем бародар. прямой рейс нестай ба пересадкай. бародари азиз, ба пересадкай
шумо чӣ кор мекунед дар WhatsApp мо нависем мо вариантое ки хубай соатҳош камай масалан вақте ки як шаҳри дига шумо париден соатш камтара чӣ мекунем барои шумо нарх навоша гап мезанем бародар шумо метавонед баъд интихоб кунед билет бигирем бирем. Азизулло брат ку 8 март Пулкова душанбе. Хуб Питер душанбе 8 март. Лайкора мемонем 8 март бародари азиз 24700 рублай ҳозира шуда ай Питер ба душанбе. Омина Камолова ва алейкум салом. Ака меган аэропорти Внуково маҳкам кардиян ростай? Не апаи азиз аэропорти Внуково маҳкам нест. Аэропорти Внуково маҳкам нест апаҷон ҳуяй кор кардисай 100%. марамат мекунем бардори азиз саволотуна нависен дами эфир мехонем лайкорам бигзорин. 21 январ Дамадедов Бохтар. Ака Азизулло ай Дамадедов Бохтар намепарад ё ки кулоб метонем бигирем бародар ё душанбе хел Бохтар фақат ай Шереметово ҳастай. Бародари азиз ами даётон бигирен Шереметово фақат Бохтар мепарад. Дамадедов бошад ё кулоб мепарад ё душанбе ё ки Хуҷанд дига ҷо намепарад. Мирҷамол алейкум салом бародар. Внуково Ташкент 1 феврал то 5 пешакӣ раҳмат. Внуково Ташкент. марамат дуруем бардори азиз иштирок кунед дар эфирмон. Внуково Ташкент 1 то 5 феврал. Багаж дар кора акаи Мирҷамол ё ки бе багаж бинем. Внуково Ташкент. Внуково Ташкент ай 1 феврал то 5 феврал агар ки бе багаж бошад 8400 рубл мешавад. Омина аэропорти Внуково моҳи март ком числаеш набоша ком рӯзуш арзона билет Внуково душанбе. оз мебини апай Омина оз ядаиха моҳи марда апаҷон агар шумо ждат кинен сабр кинен арзон мешавад. ҳозираш да ана 21 000 ай Внуково душанбе любой рӯзуш да ами 1 март то охири марта 21 000 рубл меёвен ай Внуково душанбе не ки мози қимат ай агар сабр кинен арзон мешавад. 20 январда душанбе Питер. 20 январда душанбе Питер. оз мебинем барна 20 январда душанбе Питер. Так 36 000 рублай бардар. Салом алейкум. Москва Шимкент 19 январ. Москва Шимкент ай Внуково ба так ози бародар акай Нуроншо акай Фахриддин оз ядаиха бародар мебинем
Москва. Шимкент, Казахстан. 19 январ. бардори азиз марҳамат кинед, иштирок кинед, эфирам падилица кинед, ба ёру рафиқотон дуроян аз нархи нави билет бохабар шаванд. ҳаминҷа суҳбат мекунем. акай Фахриддин 19 январ дар Москва, Шимкент, ай Внукова мешавад. нархаш 19 000 рублай бе багажа. ай и бародар мо нависта буд ки ай так киҷоши акай Мирҷамол Внукова Ташкент бе багаж дидем, акайра гап задем. ани Зоиров ва алейкум салом. 1 феврал дар Внукова душанбе чанд сумай рейси саҳарида? Внукова душанбе рейси саҳарида 1 феврал. ҳозир бародар ҳозир мебинем. 1 феврал Внукова. ҳозир як дақиқа. ҳозир мебинем. Внукова душанбе 1 феврал да 17900 рублай. 2 феврал да бошад 17200 рубл мешавад. Внукова душанбе. Юсуф 15 феврал да Мамадедов Кулоб чанд сумай? 15 феврал да Мамадедов Кулоб 15 феврал дар Дамадедов Кулоб 20300 рубл мешавад. Ҳусайн Нуруллобеков ва алейкум салом. 5 то 10 феврала Внукова душанбе. бародари азиз, ай 5 то 10 феврала 17200 рубл меёвен. ай авиакассаи мо метонед да ям номерои WhatsApp сурати загранпаспортона рӯй кинем, бародар билетона мегирем. марҳамат кинед, касидаки билетҳои дастрас дар кори бардори азиз метонед истифода барен аз авиакассаи мо. Омина бахшӣ мега ака бисёр савол додум, моҳи апрел нархи билет набаромадай. ман 2 кӯдак дорам, ята 7 сола, ята 3 сола. ҳар душа як хел набоша билет пешакӣ. раҳмат я бор дигар. ҳар душда як хел набоша билет пешакӣ. ман 2 кӯдак дорам, ята 7 сола, ята 3 сола. нархи билет ҳар душа як набошад. апай Оминаҷон, моҳи апрел да билет ҳастай. ай Внукова душанбе фақат буромадаги қимат ҳай. ай 27000 боло ҳастай. хулас 27-28 ай нархи билет. барои ҳамин сабр кинен, арзон мешавад. баъд масъалае ки кӯдаки 7 сола 3 сола гуфтен дорен, ҳамин расист ки авиакомпанияҳо 70% мегиранд. апа мақсад Somon Air бошад 50% меёбем. яке ҳамин расистиҳо 70%, ай 70% сар мешавад. 70, 75, 80 то 90, 95 мегиранд. ай 2 сола то 11 солара. Илҳомҷон ва алейкум салом. Я одами калон, як кӯдаки 2 сола 1 моҳа. Жуковск душанбе 1 феврал. як одами калон гуфта, як кӯдаки 2 сола 2 сола 1 моҳа. як кӯдаки 2 сола 1 моҳа. ака Илҳом 2 сола 1 моҳа ё ки 2 сола бо якта дига 1 моҳа? чӣ хел нафаҳмидем бародар. амира бор дига нависем. 2 одам аста ё ки 3 одам? саломат боша ака. ҳусайн зинда боша. так 2 сола тоқат додам. хоб 2 сола одам 1 феврал. хоб ака ҳозир як дақиқа мебинем. 2 одам будааст якта.
Так, Жуковский, Душанбе. Якта одами калон, якта дусолаву як моҳа ба 1 феврал. Ҳозир мебинем акаи Илҳом. Бародари азиз, ҳозир 1 дақиқа мебинем. $12500 рубл мешавад. Акаи Илҳом, агар овозамон омада иста бошад бародар, $12500 рубл мешавад. Ай Жуковский ба Душанбе, як одами калон, 1 солаву 1 моҳа. Дамадед хуҷан чанд сум ай 1 то 5. ҳозир мебинем бародар. Дамадедов хуҷан 18000 рубл мешавад. Ай 1 то 5. дидем акай Мирҷамо Сабур Жуковский бинед. Ай Жуковский хуҷанд бинем ака. ҳозир 1 дақиқа. ҳозир мебинем ай Жуковский. Ай Жуковский ба хуҷанд мешавад 19300 рубл то 5. Ай 1 феврал то 5 феврал. Нехрузҷон Мерганов, ва алейкум салом, зинда бошен бародари азиз, мега саломат бошен. 15 феврал чанд сум чанд сум акаи Ғуллом, номтон Ғуллом нависанга ба фикрам, агар хато накунем. Бародари азиз, 15 чи чанд сум чира дар назар дорен, билети киҷора дар назар дорен, ай киҷо ба киҷо, ҳамаша пурра нависем бародар. ҳамаша нависем, мебинем. ҳамаша нависем, пурра када нависем бародари азиз. вақте ки савола менависен, хоҳиш мекунем амора пурра нависен. ихе менависен ки 15 да чанд сум, на мегем ки билет, на ман намедонам шумо нархи чира пурсидесен. 15 да просто мегем чанд сум. 15 да бародар билет киҷо, ай киҷо ба киҷо. Москва клуб моҳи январ да чанд сум. хоб бози мебинем бародар. Москва клуб моҳи январ да. бародари азиз, эфир намечаспад. ҳаминҷа начаспад ку нависен. ҳояй не бародари азиз, хоҳиш мекунем нависен. эфирмон ба фикрам бо сар кардистаед, часпидана камкам часпидистаед. хоб моҳи барда бародар пурсида буд, ай клуб, Москва клуб гуфта буд. ай ҳама арзон акаи ки буд ҳаминҷа пурсида буд. бародар номш Андрей нависагай, 17900 рубл бародар. ай ҳама арзонуш, ай арзон нест Москва клуб. Ибодуллоҳ, ва алейкум салом, Самарқанд 29 март. Москва Самарқанд бародари азиз. Москва Самарқанда дар назар дорем. 29 март Москва Самарқанд 12700 рубл мешавад. Королева, алейкум салом, Санкт-Петербург Душанбе чанд сум ҳамин моҳда Санкт-Петербург Душанбе. ҳозир мебинем апа. хуш омаден. лайкора бигзорем ва дар канал обуна шем. ай ҳама арзонуш Санкт-Петербург Душанбе дар моҳи январ 23700 рубл мешавад. мақсад ки ай дига арзон намеёвем дар ҳамин моҳ.
Барда душанбе Санкт Петербург баъди 20 чансумае? Ай душанбе Санкт Петербург баъди 20 33,000 рубл бардар меёбем. Ане агар ахирои моҳ дагирен арзонтар астае. 29 сиюмод агар гирен 31,900 рубл меёбем. Иркутск Ташкент 25 феврал. Иркутск Ташкент 25 феврал. 25 феврал ай Иркутск ба Ташкент бародари азиз прямой рейс надорад, ба пересадка аст, 22500 рубл мешад. Агар ки шумо да прямой рейс дар кораед, да WhatsApp нависем, мо гап мезанем кадом рӯз зуда аст бардар метавонем билет бигирем. Саломат бошед Андрей. Шамил Садаров, алейкум салом. 22 феврал душанбе Новосибирск. Хуб. Душанбе Новосибирск 29 феврал. 29 феврал душанбе Новосибирск мешавад 25400 рублей. Баҳром Раҳматуллои 27 январ дамади душанбе. Хоб бародар рӯз мебинем. Дамади душанбе 27 январ. 27 январ да 23000 рублей дамади душанбе. Раҳмат додар. Саломат бошем. Клуб Москва феврал да чанд сум 11. Роз мебинем ака. Клуба Москва 11 феврал. 11 феврал дай клуб ба Москва бародари азиз 29000 рублей. Шумо да WhatsApp бародари азиз касе да ки билет дар кора ҳами рӯзи 11 агар шумо мепирсем мумкин 12-мш арзон боша ё 13-мш арзон боша ё 10-мш. Барои ҳами да WhatsApp нависем, шумо гап занем ки ака ҳами 3-4 рӯза ё пеш ё ақиб бин. Мо мебинем арзонтарша бо ба шумо меёвем гап мезанем бародаро. Ба ҳамин хотир WhatsApp ҳам сахранид кинед бародари азиз да WhatsApp ҳам нависем. Я бародар галасовой канал. خب باز یه دقیقه برادرای عزیز میخونیم سابشیناتونه. باز یک دقیقه. tak. бардорҷони азиз якдонагӣ лайкҳоро мемонем. боз як дақиқа саволотро мехонем, якта якта ҷавоб мегардонем. як 2 минут вақт камтар, технически камтар проблема аст. боз як
خب برداره عزیز میخونیم سابشینی شماره همه آدمایی که نو داخل افیر میشن شماره خوش اومدید میگیم برام سوالاتون باشد اویدی نرخناوی بلیت دامی پرامو افیر نویسین اوزی میخونیم شامل و علیکم سلام 22 فеврал душанбе новосибир дидем бародар саид гулов жуковский душанбе 7 ба 8 феврал ози як дақиқа марна жуковский душанбе 7 ба 8 феврал 7 феврал дар жуковский душанбе 20400 рублай 8 февралда бошад 20400 рубл мешавад умед носия жуковский душанбе 10 феврал оз як дақиқа бардар 10 феврал жуковский душанбе мешавад 20400 рубли қурбонали 10 март новосибир душанбе 10 март 10 март новосибир душанбе 15000 рублай бе багаж халид бобои мер салом алейкум ака ва алейкум салом 25 феврал москва жуковский ба душанбе 25 феврал жуковский ба душанбе жуковский душанбе 25 феврал 20400 рублей барда сангинов дармонҷон ва алейкум салом 22 феврал москва хуҷанд хоб бародар рӯз мебинем 22 феврал москва хуҷанд москва хуҷанд так билетҳоро боз як дақиқа бардорӣ азиз ба фикрам билетҳоро хато шидиста боз як дақиқа 22 феврал москва хуҷанд хоб боз як дақиқа бардор 22 феврал москва хуҷанд 21800 рубл мешад ана 25 феврал жуковский душанбе гуфта будам бахшиш бародар мо ай нав мебинем уҷа камтар хато шидагия так не ҳамаш тугре 20400 рубл жуковский душанбе 25 феврал баҳром раҳматуллаев саломат бошед асомиддин ва алейкум салом бародар хуш омаден бародарое ки нав дохили эфир мешен ним соати дигар дар эфир ҳастем бародари азиз аз нарх навои билет шумо метавонед бохабар шед нависен ози ҳаминҷа мебинем хушхабарае ки билетҳо арзон шидагия бародаро кам ҳамхе рӯз то рӯз 1000 рубл 500 рубл ҳамхе арзон шидеста бахтиёр аҳмедҷонов ва алейкум салом 1 феврал внука душанбе 1 феврал внука душанбе ози бародар 17700 буд ҳамихе буд ози ма як бор дига бо мебинем аниқш мекунем абдуманон турдиев алейкум салом бародар хуш омадем хуш омадем бардори азиз якдонаги лайка бимонен дар каналмо подписатсия кунед ва номерои ватсапа сохранид кунед то соати 11 шаб ба вақти москва метавонем ки занг занем бардори азиз билет харидорӣ кунем билети ки ҷое ки набошад мегирем шаб фарқ надорад ба любой ҷо билет ҳаста 1 феврал дар внука душанбе
17900 рублай бародар. 2 феврал арзонтар аст, 17200 рубл мешавад. Валиҷон, алейкум салом. Бемалол бошед, саломат бошед бародар. Москва Хуҷанд, Внукова, 20 число. Москва Хуҷанд, ай Внукова нест ака. 20 кадом числора дар назар дорем? 20 январа дар назар дорем. Внукова Хуҷанд нест, 20 январда фақат ай Жуковский астай. Ана 16000 рублай нархш. Умед Хоҷа Ибрагимов, ва алейкум салом. Душанбе Екатеринбург билет ай 25 январ болора медидем чансма. Акай Умеҷон, ай 25 январ боло то чандма? Мумкин шумо то моҳи марта дар назар дорем. Ман намедонам ку бародар. Шумо нависен, ҳамеша нависен мебинем. Абдуманон Турдиев, Душанбе Жуковский, 11 феврал. Хоб, ҳозир мебинем бародар. Душанбе Жуковский, 11 феврал. 11 февралда ай Душанбе Жуковский 29700 рубл. Неъматулло Бобой, алейкум салом. Феврал 20 то 23 Дамадидов Куллоб. Роз як дақиқа бародари азиз. Дамадидов Куллоб. Дамадидов Куллоб ай 20 то 23. Дамадидов Куллоб бародари азиз ай 20 то 23 20000 рубл миёвен. Ай ҳами авиакасаи мо миёвен бародаро. Авиакасаи Толибов. Хуш омадед нафаре ки нав дохили эфир мешин. Марама саволотон бошад оиди нарх нави билет нависен, дар эфир мехонем, ҷавоб мегардонем. 23. Рублей. خب برادرای عزیز میخونیم سابشنیورا. خب салом Мирзошо Қандилов, ва алейкум салом. Ака Екатеринбург ба Душанбе 10 март. Дидем ку акай Мирзошо бародар, дидем ира. Нигора алейкум салом. Хуҷанд 13-14 чанд рубла. Ай киҷо ба Хуҷанд апай азиз ишам нависем. Салом Душанбе Казан чанд сумай? Чанд сум шида то 25 январа. Алейкум салом Душанбе Казан то 25 январа. Ҳозир мебинем бародар. То 25 январа Душанбе Казан. خب باز یه دقیقه تا 25 январа Душанбе Казан 3300 рубл миёвен. Абдулла Абдуллоев, ва алейкум салом. 25 то 30 январа Минво Душанбе. Ҳозир як дақиқа марона
минбо душанбе 25 то 30 январ. $22,800 рубл бародар. Валиҷон, саломат бошед. Шодмон Валиев, внука, душанбе 30 январ чанд рублай? Хоб бози мебинем бародар. 30 январ внуква душанбе 17,200 рубл мешавад. Акаи Шодмон. Алиҷон, душанбе Жуковский 20 январ. душанбе Жуковский 20 январ мегӯяд бародармон. Мебинем 20 январ дар душанбе Жуковский бародари азиз 33,300 рубл мешавад. Ай душанбе омадан бародар қимат чидагай. Умед то якми феврал душанбе Екатеринбург ёки душанбе Челябинск калониш арзон. То якми феврала душанбе Екатеринбург, душанбе Челябинск. Ҳозир мебинем як дақиқа. То якми феврал. То якми феврал душанбе Екатеринбург 26,500 рублай. Акай Умед ана Челябинск бошад. Ҳозир мебинем душанбе Челябинск 24,700 рубл мешавад. 24,700 рублей. Бародар, салом алейкум. Ё 4 билет мегирем, ягон нархи хуб ки бародар. Мисол хата 20 таиш карад меҷам. 4 билет мегирем ака. 88,000 мешавад. Мегам мепартом 4 паспорт ам бардом. 88,000 яшам шахар. Алло ҳамҷа хула ба худаш ка камаш ка хати тафа мера хати амаш ка. Агар ки мера фургаро мера, хай мебинем ку шавад. Насуша ва ки ҷун номани. О акас клем мешем пастаяни. Так. خب сообщениеро мехонем. Бардоре ки нав дохили эфир мешавен, ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем. Авиакассаи Толибов ҳастай. хуби авиакассаи мо дар чия бардори азиз, ҳар рӯз дар эфирро ҳастем, аз нархи навои билет шуморо бохабар мекунем. ба ҳамин хотир дар канал мо подписатсия кунед бардори азиз. баъди эфир мо ҳар рӯз 1 соати эфир мекунем. баъд аз эфирам бо дар WhatsApp гап мезанем. мақсад занг бизанем, метавонем суҳбат кунем. билет метавонем харидорӣ кунем то соати 11 шаб ба вақти Москва. ай ҳафти саҳар ба вақти Москва бардоро. хоб ин ай рӯз 16 январ аст. мо эфир кардистем. марамад дар эфиромон иштирок кунем. нарх навои билета метавонем пурсем. чӣ саволе ки вобаста ба ҳамин билет аст, бардори азиз, шумо метавонед нависем. то ҷои мефаҳмидагимон, то ҷои медонистагимона ба шумо хабарша метиҳем. гап ответ метиҳем, ҷавоб мегардонем. Алиҷон Саидов, внука душанбе 15 феврал. оз як дақиқа бародари азиз. 15 феврал. шуморам ранги ҳамин ака Алиҷон метавонем ки саволотона нависен. эфирмона тақрибан 20 минути дига монда. бардори азиз 20 минути дига эфир мекунем. баъдан дар WhatsApp мешинем. марамад метавонед занг занен, саволотона тен ёки билет харидорӣ кунем. ҳозир ҳамҷа якчанд бародар паспорт равон кардагӣ ҳастанд. мо баъд аз эфир бардори азиз билетҳои ҳаматона якта ба якта оформ карда роӣ мекунем. ба навбат 15 феврал бародар внука душанбе пурсиданд. оз як дақиқа.
15 феврал вунук ва душанбе 17200 рубл. Ашуров алейкум салом. Билет душанбе вунук ва чанд буд? 25-да. 25-да душанбе вунук ва ози мебинем бародар. 25-ми чира дар назар дорин? Январа ози бародари азиз. 25 январ вунук так душанбе вунук ва ана 29000 рубл мешавад. душанбе вунук ва рӯзи 25 январ. Акай Саид алейкум салом. Москва Самарқанд чанд сума? Ай 20 то 25. Ай 20 то 25 кадом моҳ ака? Январ, феврал, март, апрел. илтимосиш ҳам нависем. Ман намедонам ки оз ман моҳи январа бугум мисол хеле феврала дар назар дошта бошед бародар. ба ҳамин хотир пурра нависем бародари азиз, пурра нависем саволотуна. ҳаминҷа мехонем, ҳамаша ҷавоб мегардонем. Бадриддин Набиев алейкум салом бародар. Билет вунука душанбе 1 феврал. 1 феврал 17900 рублай. Акай Бадриддин Набиев 2 февралда 17200 рубл меша. Ҳам билета чанд бор шид дидем. ба ҳамин хотир дар ёдмон мондагия. ина ҳаракат кунем. Беҳрӯз Ғуломов алейкум салом. Москва Самарқанд 25 январ. Хоб мебинем бародар. Самарқанд 25 январ. 25 январ. Москва Самарқанд бародари азиз, агар ки бе багаж бигирӣ 7500 рубл. Москва Самарқанд 25 январ. овози зинда Ташкент Дамадидов 1 феврал. Ташкент Дамадидов 1 феврал. 1 феврал дар Ташкент ба Дамадидов бародари азиз бе багаж 16400 рублей мешавад. 16400 рублей. Ташкент вунук ва бошад 14400 рубл мешавад. метавонед аз авиакасаи мо харидорӣ кунед. Акбарҷон ва алейкум салом. Билет қанча? Вунук ва душанбе 24 январ. Билет қанча? ба фикрам билет чанд сумай? ҳам қаша фаҳмидем. 24 январ. Вунук ва душанбе. оз 1 дақиқа бародари азиз. На таджикском буду отвечать, брат. Узбекский не знаю. Поэтому будем отвечать на таджикском. Либо на русском, брат. Пишите на русском. Сейчас, 1 минуту. Ташкент Дамадид вунук ва душанбе 24 январ. 24 январ. Сейчас 1 минуту. 24 январ. Оз 1 дақиқа бародари азиз. Раҷабова Шукрона. Хуш омадед апаи азиз. 24 январ. касе ки ози дохил эфир мешаванд, ҳама шуморо хуш омадед мегӯям. подписатсия кунед дар каналмон. ҳар рӯз эфир мекунем бародари азиз. апа хуаро ҳар рӯз шумо метавонед аз нархи навои билет бохабар шед.
ба ҳамин хотир дар канал мо ҳатман обуна шавед. 24 январ внука душанбе 20500 рубл мешавад. Ака Акбарҷон 20 400 рублей. Алиҷон Азимов таға салому алейкум. Ҳамин 20 январ душанбе ва Жуковский чанд сум бошад? Ака Алиҷон душанбе ва Жуковский ай душанбе ва Жуковский нависанд. Ай душанбе ба Жуковский. Душанбе ба Жуковский бошад, мебинем ошоз як дақиқа барда. Алейкум салом, хуш омадем. 20 январ да. 20 январ да. Бардори азиз, нафаре ки дар WhatsApp нависесем, баъд аз эфир ҳатман ҷавоб метиҳем. Ози ҳамин эфира ҷамъбаст кардем, дар WhatsApp ҷавоб мегардонем. Душанбе Жуковский 20 январ да 33300 рублей. Абдуманон Ҷамилов Красноярск, Ташкент 28 феврал. Красноярск, Ташкент 28 феврал. 28 феврал Красноярск ба Ташкент. Варианти багаж бе багаж бошад 3000 дига мешавад барбар. Акаҷон аз Жуковский душанбе 2 ё 3 феврала мегуфтем. Хоб Жуковский душанбе 2 ё 3 феврал. Жуковский душанбе 2 феврала 20400 рубл мешавад бардар. 3 феврала бошад 20400 рублей. Али, валейкум салом. 25 феврал Москва душанбе. Москва душанбе 25 феврал. Оз як дақиқа бардори азиз. Так, 25 феврал Москва душанбе. феврал Москва душанбе 17200 рубл мешавад. Баҳромиддин Собиров рӯзи 23 январ душанбе. Бародар айкиҷо ба душанбе. Айкиҷо ба душанбера. Фирӯз Муллоев Пага дига Самара ё Казан душанбе чанд сум? Самара Пага ё Пага дига. Ака Фирӯзҷон дар WhatsApp нависем чанд вариант айҷа мо бинемш ё ай Самара гуфтен ё ай Казан. Дар ҳамин WhatsApp навис билети дастрочный бошад баъд аз 15 минут пас эфира тамом мекунем бародар мебинем ҳар душа гап мезанем. Бахтибеков валейкум салом. Додар чанд бор пурсидем ай 15 то 20 январ Челябинск чанд сум? 15 то 20 январ душанбе Челябинск. 15 то 20 январ. Бахшиш ака агар ки саволи шуморо нахонда бошем мумкин случайно пропускат карда бошем. Душанбе Челябинск ай 15 то 20 январ. Душанбе Челябинск 28000 рубл мешавад. Нигора Екатеринбург то Хуҷанд 13-14 феврал. Оз мебинем апаҷон. Шумо лайкора бигзоред дар канал мо обуна шин. Ҳар рӯз эфир кардесем кӯшиш мекунем ҳар рӯз бироем бардори азиз апаву модаро 13-14 феврал гуфтиян. Оз мебинем Екатеринбург то Хуҷанда. Хоб Екатеринбург то Хуҷанда ана 13 феврал
20500 рубл мешавад 13 феврал, 14 февралда бошад 21600 рублей. Не, 20600 рубл 14 февралда. душанбе самара 26 да чанда як 26 чида бародар кадом моҳа да назар дорем? салом алейкум брат, моҳи феврал. Алейкум салом бародари азиз, моҳи феврал чӣ? бародари азиз, илтимос сообщение менависен, хушрӯ нависен. ҷа бародар нависай. салом алейкум брат, моҳи феврал. Тамом, давомаш нест. салом алейкум бародар, моҳи феврал. Чӣ бародар, моҳи февралда чия? Чира бинем? Билети киҷора бинем? боря хайдаров, ва алейкум салом. Москва бухтар 1-2 чансмай. 1-2 киҷо бародари азиз? Январ, феврал, март. Хайна ман феврала мебинам бародар. оз ман феврала бинам, шумо мумкин бигем ки не, ака ман марта да назар дорам. анаи вақтмон мерава бародаро. сообщениҳои яхел бародаро ба намехонем. ба ҳамин хотир шумо пурра када нависен. январ бошад январ нависен, феврал бошад феврал, март бошад март нависен бародари азиз. ихеда ҳам вақти худтоне калон мешавад, ҳам вақти мо. бисёр одамо саволашонда ҷавоб мегиранд. хуб, 1 февралда мешавад 17800 рублей. ай Шереметова ба Бохтар. Сургут Хуҷан, нархи билет чанд сум брат моҳи февралда? ай Сургут ба Хуҷан, инай бародар ай тагиш навистай ба савол шуд. Сургут ба Хуҷан. ай Сургут ба Хуҷан. моҳи февралда бародари азиз, ай ҳама арзонаш 13800 рублей мешавад. Абдулла Абдуллоев, ва алейкум салом. 25 то 30 январа Махачкала, Ташкент. 25 то 30 январ Махачкала, Ташкент. ай 25 то 30 то 11500 рубл мешавад. акаи Абдулло. Маҳмуд, хуб киҷоши Маҳмуд, моҳи апрела чанда билет? 28 апрел. акаи Маҳмудҷон, 28 апрела ай киҷо ба киҷо бародари азиз? аз кадом шаҳр ба кадом шаҳр шумо мерем? ҳамеша нависем. мо намедонем кун. хуб, Зариф, алейкум салом. Хуҷанд ба Уфа на билет чанд сум брат? 23 январ. ай Хуҷанд ба Уфа 23 январ. ҳозир мебинем ака. Хуҷанд ба Уфа 23 январ. 23 январ да ай Хуҷанд ба Уфа нестай бародар. 23 январ да нестай. Бисту дуюм январ да ҳастай. Так, 22 январ да ҳастай 17700 рубл мешавад. салом алейкум ака, ҳамин душанбе Жуковский бинем то охири ай моҳа. пешакӣ раҳмат. Ашуруф Фирдавс, гап нест бародар. душанбе Жуковский то охири моҳа. то охири моҳа бародари азиз, ай ҳама арзон меёбен 31900 рублей.
питер душанбе 21 феврал акмал. хоб бародар рози мебинем. питер душанбе 21 феврал. 20 февралда мешавад 24700 рубл. 21 февралда бошад 23700 рубл мешавад. Окей, акмал. салом алейкум ака, ма 15 декабр омадам хона Тоҷикистон. 20 январ барам бо Россия патентам 4 феврал тамом мешавад. салом ака, ма 15 декабр мега омадам хона Тоҷикистон. 20 январ барам бо Россия патентам 4 феврал тамом мешавад. бародари азиз муслим, то ҷое ки мо фаҳмидагӣ ҳастем, вақте ки шумо границаро пересекат мекунед, шумо бояд за граница, яъне ки границаро ки вақте ки тарк карден 3 моҳ бояд бестен ба чизи қонуниш, баъд метавонен омада бо дальши патент кунед. а то что патент шумо мондагия то 4 феврала иша намедонем бардор. лекин ки шумо буромаден бо обратно дуромаден, патент айнав мекунед. патенте ки срокш мондагия иша намедонем бардори азиз росига. ҳай бо пурсен ягон юристора бардори азиз бо пурсен нақсар мефаҳмонанд. назар кабирзода валейкум салом. Новосибир душанбе чанд сум то охири моҳ? оз мебинем бардори азиз. Новосибир душанбе то охири моҳ. лайкора бигзорем бардори азиз. лайко кам аста, лайкора мемонем, дастгирӣ мекунем канала. то охири моҳ Новосибир душанбе 16600 рубле мешавад. Нарзулло валейкум салом. илтимос питер душанбе 31 январ. питер душанбе 31 январ. 31 январ да бародари азиз 24200 рубл мешавад. 24200 рубле. бародари азиз лайкора мемонем ҳама каса. як бор лайкора хабар гирен, канала дастгирӣ кунем. як бор лайкора хабар мегирем. агар ки қин набошад, якдонагӣ лайкора мезанем бародари азиз. ҳама каса дастгирӣ мекунем. ва нафарое ки ҳозир эфирда агар савол дода бошанд, бардори азиз, агар дар саволтон ҷавоб нагирифта бошед, ам саволтона бо дар WhatsApp нависед, ма дар WhatsApp ҳатман ҷавоб метиҳем. инҷа мумкин пропускат кунам саволи ягон нафара успед накунам хонданда, лекин дар WhatsApp вақте ки нависед 100% ҷавоб мегирем. ака салом алейкум. 21 январ чанд сум? Питер Тоҷикистон. бародари азиз, Питер Тоҷикистон ду ҷо аст, ё ки Хуҷанд аст, ё Душанбе. шумо кадомша дар назар доред? Мафтуна Маҳмудова ва алейкум салом. 27-28 январ Ванука Душанбе чанд сум шидаед? ҳозир мебинем апаҷон 27-28 январ Ванука Душанбе. 27-да 17900 рубл, 28-да 17200 рубл Ванука Душанбе. январа дар назар дорем. Абдулло Хаитов, Екатеринбург Душанбе. бародар чи Екатеринбург Душанбе? акай Зариф ва алейкум салом. Шеремета Бухтар 20 март чанд сум додар? 20 март Шеремета Бухтар роз мебинем. Бистуми марда 19900 рубл.
бардораи азиз, Қосимов Амирҷон, алейкум салом. Саломи ҳамад, ва алейкум салом. Бардораи азиз, эфирмонам 1 соат шид. Билет афорин мекунем, эфира ҷанбаст мекунем. Бардораи азиз, дар WhatsApp метавонем ки далиши саволотона нависем. Касе ки билет гирифтания, марамад дар WhatsApp занг занем, бардоро билет мегирем. Ҳама каса дар охири ҳами эфир якдонагӣ бардораи азиз лайкора мегзорем. Билет ба тамоми рӯи дунё ҳаст. Марамад нарх навро дар WhatsApp нависен, интересоват кунед. Ба любой ҷо билет ҳаст бардоро. Душанбе Хуҷанд ё Хуҷанд Душанбе. Любой ҷо билет мегирем. Боқӣ сарбаланд бошен, хонобод бошен, ҳар ки ҷое ки набошен. Худованд нигаҳбонтон. Раҳмат мегӯм нафаре ки дар омаден, эфирда иштирок карден, лайк монден ва ҳамхи дастгирӣ мекунем. Худованд нигаҳбонтон то видеоҳои эфирҳои оянда. Агар эфир мешавад, ҳатман кӯшиш мекунем бидроем бо суҳбат кунем, аз нархнави билет шуморо бохабар кунем. Барои ҳамон нафаре ки меҳмон ҳастен, ҳатман бардори азиз подписатсия кунед. ҳар рӯз ай нархнави билет бохабар мешӣ. Саломат бошен бардоро. Далшид дар WhatsApp давом